Kapivosian, dodong subab kumari Diosu, tabinay kong avi de Kristus, misa om sembayang o dos suabon ko ditinga, tadaw minggu tau vino, itimpu tomod, i Tuhan ko, Jesus Kristus, laja son vinon. Om pungutan po, do minggu do baino po nga, untuk do education fund teko tozibut do balajalan. Kanono semua dia misa diti.
Ganditama amditana kum di Espiritu Tebitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datang kami keginapan di kinaingan, kami kepisan di Espiritu Tebitua, sampai na Yesus sampai. Tapi kami melamai takau datang minggu tawino, itimpu tomod, tak kemoy lagi sebagai da kelemasan Kristus lajak do sombinon. Tadi kantakan niti dan bisa tebitu ada mana niti, mikot takau, taimon takau Tuhan Yesus, tangan takau sudah sebagai lajak da takau, sebagai do songhun i sanganuh ngabi da sampai da takau. Dan bisa tebitu ada mana pun lagi niti, pampazon takau lagi, sampai pekionon da takau. Biton toko, patakan toko, makinsian toko, mantap dilajah toko diti, miampai da ketumbasan di pentopot, kansanan di penggenap. Tapi ngapi karena mengaku dosa ngapi di toko, muka pepetauan dan di toko sendi, dan malamai di katapatan tahun melatih tebi tua. Mengakunzo dari kinengan tepakas. Da Deus itu pinai ngapi, donak midoso zo kozo, pemusaban ngabiku, amit bos ngabiku, idunoi naimanku, idunoi auku nangasan demi mal, mazana saku, mazana saku tagazo kozo, itu napogi da makinsian zo di Mary. Ia bitua penti hembus hangai, sampai bidita sab sang tingavi, Deusu tabinai ngavi, dos membayang montok daga dari Tuhan kinengan datoko. Kikasianan dada datoko kinengan tabakas, mamahiang dados ngavi datoko, magawit datoko dengan posisi selajul. Amen. Tuhan, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Kristus, Kau sianai no. Tuhan, Kau sianai no. Bentukan dari kinaingan ini takavas kozo. Ompi babasan dari Tuhan ngabi nangabasi. Kristus anak-anak ng soon, Tuhan kinoingan lumbali kinoingan, anak litamang, mongiru konido songa biri pomodunan, osianay do itagan, mongiru konido songa sambayang sa Pino ikaw kodo hindi abananan di tama O siya na gawin agad
Kristus, nyampai di Spiritu Tobitua. Ini kobong Tuhan bikin oingan itama. Kanus membayang. Oi kinengan tepakas kozo pempasi selajul. Di sada hizab do pepetanduhi do savya bikonunu do di tanah keginabanu ilaja do somvinon. Penakno semembayang sikoi do isavya binangun penggabas mantat kau di panan menakna da di kalajaannu do ketempuanan. Au tumingkod da papabal di kazannu. Maza di Tuhan Yesus Kristus tanaknu. Imamamas yang memelintah nyampai diau. Di kepisan di Spiritu Tebitua. Kinengan montok sahihinait aiso kepuson. Amen. Pembahasan manta di profeta Daniel. Minintong zokozo day takikito ngavi day dongosodok. Nakikito zo masomikot do idgavun ngavi do syurga. Sanguhun miaga da sanguhun tanak da tuhun. Minikot isido doy di sanguhun no katuo kozo. Pinatunod doy tumbangan di sido. Doy di sido no da pinatak o ga laja. Kobontugan kalajan. Tuhun ngavi do savya vitinaw. Pogun ngavi, os ngavi, duminadi do supu ngavi di sido. Kuasa laja no po di sido, nga kuasa laja aiso ko pupuson. Iaw may katatahib po. Nogi, pemalintahan di sido, nga aw no di umbak po. Ibos di Tuhan.
Otlu, o con ko ponduhyo, iti kon lajanu mining kakan, doog yot montat po di tinui, mantat sa viavitimku, au miho o pupusan, oi Tuhan, isiau no. Tototopot no ko tulanu, ngavido manhansano, kubitwahan no pongago sudon, doit di haminu, oi Tuhan, kisum ko pupusan do timpu. Pambasan mantadibuk do kapointahangan. I Jesus Kristus no isasi tauhi. I nohodi koiso mantadi nangapatay. I momolinta dilaja ang awi da tanah. Guminawa da tokow isido o minamuhyong do doso ang awi da tokow. Miyampay di za daw. O minabadadi tokow do nazatan do laja ngawi, padri ngawi do menumpuan di kinoingan om tama disido. Doi disido dipogi o kebontugan om kuasa selajul. Amen. Isido no imikot gawun ngawi, potitikit tuhun do kokito disido, kampai no iminomoduak ngawi disido, om savia vitinau itana no mogkoudu disido. Itino ketapatan. Amen. Izono alfa om omega kadi Tuhan kinoingan. Ibaino haid om mikot tawakas kozo. Ibos di Tuhan. Imikatingan di Tuhan, balakatnya binodoi di pemerintahan, nikoti di tamado toko dek
Tuhan miampai dia zu. Pemesan bantah dia baltabasi tebitua sinuat di John. Iziauna naku ilaja di jauh di ngavi, kadi palet da minuat. Suminimbai Jesus. Muat kena aku diti tu manu da ginaba nu sendi. Toi kibana ku subay na kabos da diaw kakamay dago. Suminimbai palet. Jauh di zona ku. Tuhun ngavi nu isendi, ihuguan ngavi padri, ipinapatak diaw da dago. Nunuh anay manu. Suminimba Jesus. Dogo na po nga kon ka pamalintan doon pamagunan diti. Nung pamalintan ko na po nga doon pamagunan diti. No ka po nung kimang no dan matu ituhun ko ngavi. Da manahob dogo da katak da di jahuding ngavi. Nga pamalintan ko na po nga kon ka doon miaga diti. Dadi lajak ko di mo. Kadi pilot domino boss. Iziaw no'y mo boss diti. Kadi Jesus do suminimba. O laja zono. Nohodi zo mentok diti. Menikot zo day pamagunan do mentok diti. Dos masi dari katapatan. Sabi abi paimpahud da katapatan. Makinongo day ohaw ko. Ya baltabasi di Tuhan. Tebenak ngabe. Sabi bida kau kibada kemoy da comfort zone. Ano kemasan comfort zone? Comfort zone apa ngade nembo di tempat da kabasa da menak da kandasan da toko menak da toko da kabasyan da ginabo. Mitian pa tinga boleh ni kemoy mega da sports dati bokon pa nga makan nati gumu temoy momoy KFC comfort zone. Mega di Archbishop John Wong comfort zone pa di sidang nga spot. Dadi anangan sida da tia anu na po kemoy da spot. Habi na kozo da mega tia hiking ngabi ya. Dogo na pa da comfort zone nga bintang da wayang gambal. Nga sa sebab na the pandemic bana audi songkwa basi nati mereka audi songkwa kesudong da mga intong da wayang gambal lu ya sinema nga kibagian Netflix bana ya. Dari ondom zopo itia isa wayang di anangan zo kozo. Tiada pa wayang gambal di tinga itia title na padaw Game of Thrones ka. Tia Game of Thrones at mazanzo kibada ti Diyos no kita ta kaminintong ngabiti minintong dita gambal diti wayang gambal diti itian pa nga series ahay diti da pinatayang da HBO kuang habi sisam bahu sisam ton pinatayang 2011 gisam da 2019 apagan pinamongoh diti wayang gambal diti sagug ginumo na pa the actors ngabi am actress nga kuang habi da an ka kuang habi himanatus himana pa dam tahu tuhun ngabi maka na pa kay nga itia wayang gambal na pa diti kibada bahu episode pati tikit episode na pa katoda na pa nga 10 million nakwa tu anangan so dimtong tia Game of Thrones. Sebab itian pa nga susuzan di paguluhay, pisangadan. Ya. Laja-laja misangod, magiaw di tiyak kamoy da Iron Thrones kama, tikon da laja. Jadi
Sundungi mada tia kaim pupusan na pa nga asong ko dati abasi montok da bokon tuhon nga ina pa kapiki kita naiku tay ka moral lesson na panintangan ko man tia gambal iti wayang gambal iti laja da dom pamugunan po isay i abakas isay agumo susumangad habi na ko sa nung kibana tia mega tia wayang diti kibada dragon naga ngabi iina katungkos tayo kaaw diti tikon dalaja. Kibabukan natin daw sudah muso. Ano ba kumazan di pada diti? Mabos da Game of Thrones ti laja-laja ngabi. Tapi na ngabi. Tiya kalamazan to kuno padabayan na diti nga kalamazan na Kristus sebagai dalaja da sambinon. Nga itian pakalajaan di Tuhan Jesus. Nga kon kami agad dalaja da doon pamagunan. Ay sa pisangadan kenapa kada ay sa pisangadan Jesus sendiri sebagai dalaja po nga akan kapuabang da doon pamagunan mega dalaja-laja da doon pamagunan. No susu no hadis sida de pamagunan niti sebagai dalaja nga nang kinasusuan ni sida luya kandang sapi. Maka napa ka ay sa danununo da keposisan daw tu tanak di sida tukang kayu. Nah di sida da isa panganakan na tukang kayu. Ami Tuhan Jesus kaya takaws minikat di sida minanggawit sida da pibabasan bontok da pamagunan bontok da takaw sabi-abi. Minapatabos sida da dosa-dosa nga bi dito ko, miyampay da kinapatasan di sida da kaso da salib. O kita tako sida, panggibis da kaso salib. Iyon na raja tako. Aw alatian na tuhon iti, pinay ko nga bi. Sa tako na tuhon Christian, tuhon Katolik, kabasa da mamalati da kalajaan ni Tuhan Jesus. Muntok vokon, iaw po, nakatay mo da katumazan may kada tako, aw sa tiha katay mo. Ingko di laja da ingka. Ay sa dakwasa. Aw bagas pinatay bago. Ingko sida da dumadi da laja. Ka. Nga ino, iti kalajaan ni Tuhan Jesus pensusubay ko da kalajaan da doon pamagunan. Iti na sabab da pinatak ni Ecclesia ti aklamazan da talabay na diti. Dong intangan dia sa tigaong ko kaya pensusubay akan ka pensusubay nga subay at yabatik daw gold tamay man na po green at mo bay na ya gold sebab iti na pa nga pupusaw da tako da butik da dan laja royal color. Nung pinakinangaw Diyos iti pambasahan ni Bayan natin, nga sabi-sabi naging mentok na kalajaan ni Tuhan Jesus. Kinahodian ni sila sebagai dalaja. Nakuha. Tamay mo da kaposisan na takong, ahiban takaw dalaja sida. Ahiban takaw, da ano, kayman ni sida mentok na takaw, ipinatak ni sida na takaw. Sundong imada, nakayhot ako na hide, tapi ahivan to ko. Bikot to ko may sambayang sumambot da tinandaw, nga kahiyo to ko, da isay isido. Isay ko za isido. Muntok da to ko. Amin na pagi, da nongo to ko, da pambasan ni Abal Tawasid ba na diti, i-pilot. Isido sandi nga gabnol. Kamoy, kamazan laja nagi. Ipalat na pa diti, kaya sida, da ay sa dahasa di Tuhan Jesus. Kaya sida, da pinapatak ti atun Yahudi ngabi di Tuhan Jesus. Da miyampay da aso kalangatan, aso kinahasan. Nga ipalat, ko si sida, di ti atun ngabi da Yahudi. Nung ao di sida patudukon, taga patuhukan tiya pagkianwan nga biti at Yahudi, isida na kibada problem.
Abazatan hodong tuhun da jauh di ngabe di sido. Isido tati papakon dia. Akan ke Tuhan Yesus. Ino doa di sido kaberani ya kosi di sido. Amnu intangan to kau ite. Kiba nagi de timpu de komposisyon to kau no miaga to kau di pilot. Kosi to kau. Do membos da katapatan. Kaya to kau da aupan tunud pemiso to kau. Kosi. Mogat pemiso ka. Gusto niyo. It's not your business ka. Sa sandi-sandi to kau ba menampasi. Kiba de timpu de komposisyon to kau. Dan nombor da out to kau. Ay sa da courage da to kau. Ay sa da keberanian da to kau. Da popokito da komposisyon to kau sebagai Tuhan Kristian. Habi na kazo nung kiba sang kasbazan, ketumbazan, dos na takaw. Aw takaw, tayo pahisakon takaw ako ketumbazan na takaw. Niya ka takaw di pilot. Amin na pagi, datadaw ba na diti, itya kalamazan Kristus, laja do simbinon panagi, nga pinatanda, tinandaan di Sancti Papa Datoko, Franciscus, sebagai da tadaw montok do kemuhakan ngabi. Tamay man po iti kalamazan po ditingal lamazan da timpo da Palm Sunday, tadaw minggu da Palm. Ketimpun da tia tahun bay na pinundahiw di Sancti Papa Datoko, Pop Datoko, iti kalamazan iti, doy kalamazan tadaw minggu Kristus lajar sambudon. Nokwa. Sebab memang isang ipop da takaw diti. Iti akamuakan ngabi da kalati. Da kapasisan na pangakon na pa ka managubang na kadaan. Biaga Palm Sunday, tinagubang ni Tuhan Jesus kadaan ngabi. Palm Sunday, kita takaw nagida ng bodot. Tinay mo pahay di sida, tawbi na pa dia, audi. Zinadan sida do Tuhan ngabi. Memang isang tipapa do toko pop, do toko da kalati kemuhakan. Do tiada pa komposisyon do toko nga sumasi sebagai do Tuhan ngabi do kalajaan di Tuhan Jesus. Mempai do komposisyon di pentunod. Memang ipop do toko di tiak kemuhakan ngabi do temay mo da kupuiman do kuasa di Tuhan Jesus dari komposisyon dia. Sundung ima do pinatay sido di kaso da salib nga natampasi sido. Nakatungag isido. Amin ada komposisyon do kemuhakan ngabi kibana gida timpu dan nombo do atu dati kasado dati au sangko ketanud do itia pengajalan ngabi itia pengiaan ngabi do eklesia nga kakali do guminabe Tuhan montok di itia kemuakan ngabi miaga di Paulus itim dan anu manta da Yakob di apostle na kita dia sudah titi da kina timpunan di itia misah tabi tu ada bana diti sebab minakiano da kasegan Judith di keniap da papatayang nitia sinopsis tako di da World Youth Day niti kemuakan tanong minggu kemuakan niti dari kita tako iti patut da taimuan tako nagi iti kapungusuman nagi mentak da tako da menuhong nitia kemuakan ngabe sa tako ino katua na di da menampasi da komposisyon di pentunod sebab sa tihon iti sebab tadaw da kumay da dimadi the leaders ngabi the church sengenda I know to kono padeti isay ni ngabi tumungkus ngabi titi kalajang ngabi sebagai the lectors communion ministers the yang ngabi tia wardens ngabi pada mohoy ngabi isay tumungkus tiana tanak-tanak ngabi da toko ino da timpo diti da dasam da minggu diti da kalamazan diti
petakan toko teka anuan toko dia tanggungan diti da mengunsub da kemukan ngabi da menampasih da keposisian di poin tunut sebagai da Tuhan Kristen. Jadi itu benar ngabi menang kata toko di Tuhan sebab da kelamazan pinatak di sido. Tadaw minggu di Tobi na diti kelamazan di Kristus lelaja kanau tepat da intangay toko sida sebagai dalaja di keposisian da toko. Toy mo ito ko sida sebagai dalaja di keposisian da toko. Kanau insan bagu po giota toko ketumazan da toko da tumanud di sida sebagai dalaja da toko. Sahabat mingkakat, semambayang toko da sembayang da ketunudan, da ketumbazan. Tumbazan zo da di so kinaingan, tama tabakas, menodo da taban tanah. Dosa babi konunu o kita, amau kita. Tumbazan zo da di isa Tuhan Yesus Kristus, tanak tentoison, nanak di kinaingan, nanak di tama da pegus sabi umul. Kinaingan mantad kinaingan tanabau mantad tanabau. Kinaingan tetepot mantad kinaingan tetepot. Nanak okon ko tinodo. Sampi miansi miampai di tama. Maza di sido o sabi dan todo. Montok da toko tuhun ngabi. Montok memesizan da toko. Seminandot isido mantad surga. Maza di spiritu tebi tua. Nada di Tuhun dadi hahangai Mary. Nada di da Tuhun. Montok sebab da toko. Dan ang kapapakin salib. Nadi sibo di Pontius Pilate. Nondoso isido da kapatazan nahobong. Timinungag bagu ontok di tadaw kumatahu. Ketunudan miampai di buk do tengah tua. Menin sabat isido di surga, pina ikaw dari abananan di tama. Mikot mai bagu isido, kebantugan, dan bisala di sengimpasi yang menangapatay, kepemelintan daw ay samay kepupusan. Tumbazan zo dari di spiritu tebi tua, Tuhan imananak do posison, imuzu mantad di tama di tanak. Imiampai di tama di tanak. Do sambaon ng bentugan mai. Inakabos maza di profeta ngabi. At umbazan zo di sa eklisya tabi tua. Katolik am apostolik. Mga kunzo do iso kapodsuan. Montok di kepayangan do sa ngabi. Mandadandazo dari ketungagan di nangapatay, di kapasizon di pamugunan damikot. Amen. Au toko katunod nung poimpon toko, ketumazan toko di ketuhanan ni Kristus, dai tanda ngabi do kekuasaan kantazan di soibao. Memelintay Kristus sebagai da Tuhan, gisom nopo da patumbazan da toko isido da mamamasi mamumobo maza di spiritu daw da di do toko. Kanonos mambayang do koinat na da kozo da di komposisyon da toko kepemelintahan ni Kristus da namat do toko sumimba do kinongo zikoino oy laja do kebentugan. Kinongo zikoino oy laja da kebentugan. Do kita nada do ita tanga dagay do mongidu do doso pergi subazan dagay ik pemerintahan da grasya kabituahan di Kristus. Kanauno semembayang dari Tuhan. Kinongos koino oy laja da kebentugan. Do oyum nada di Tuhun ngawi di hangadon da pibabasan kotuhidan totopot
o kepenuhukan di doit pemerintahan di Kristus. Kanauno semembayang dari Tuhan. Sabagi do kotinanan di Kristus doit binon poti hombuson dagay no da ikeraja di sido do sumasi di katapatan. Kanauno semembayang dari Tuhan. Ginoo koino ay laja da kabantugan. Doko ium dadah do pibabasan do di Kristus. Ituhan to hinud o ginabo. Ituhun ngawi di noindan daman kadaan. Kanono sumbayang di Tuhan. Ginoo koino ay laja da kabantugan. Montok di nakakanday peluo talat modohiw COVID o podom sizam o mizyoho inong hizudan damantad sa kaday ngawi da pinatak da tuhun tongotohuod kotay mo na da izyoho da kabakasan da tumihombus mamamasi itimpu ko bahingkangan diti. Kanauno sumambayang di Tuhan. Ginoo koino ay laja da kabantugan. Kanauno mikot di Santi Maria tina da tokaw na makiano da sido da menampung da tokaw kuma di tanak da sido ituhan da tokaw Jesus Kristus nyampai sumambayang. Ave Maria penuh pada gracia nyampai daw inaingan bitua kailangan sa biabitu bitua itua inanu Jesus Sancti Maria inarinengan Kinsianais ko'y tunawin umidosos, babae na pagkakjam, nasan sa. Amen. O yama, kinungono iti sambayang, ipahubuson za dadingan ni Jesus, ilaja da kabantugan. Tungagaw si ko'y da sangabian ni sido, sa kadungod si ko'y da dumadi, di kahizaban no, mantok dagay. Kapamalintan da padrik, kabasa da menampuan diyaw, may kabasa nagi da guminawa da pamagunan inaka dunsong da papatungag di da kumade kapasizon. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ay mo'y kinabitan sa Ipabubukan sa tumadoy niya. Nyampay ko ginawaan Umiti mabasan, tatakon sa niya, nyampay konsikan. To'y mono Itinawit itaksan Om lakatay no
To'y mono, itinawit ipaksa. Om lakatay no, Amen. Amen. Azok ni Tuan Kiningan sa binangun, tumazadak bosyan no nakatemo zikoy di loti takon sa diaw. Tubalitana kalajadahon ngawi da tinaw tuhun, dumadimay ti montok dagay di loti dok posizon. Azok ni Tuan Kiningan sa bidangun, tumazadak bosyan no nakatemo zikadihing anggur takon sa diaw. Tubadigabas anggur kalajadahon ngawi da tinaw tuhun, dumadimay ti di tinuman da kusunwanan za. Ibang sambayang pinangawi da kabukan kemudian sungawi atau mendada di Kiningan itama tabakas. Demasa sekali papatak diawit Tuhan, di kabukan dan nombo, dari tinaw Tuhun kapibabas da diaw, kahudukan sumambayang sikoy, dari tanak no sandi papatak na da sabi tinaw Tuhun, di titak ngawi da pisampuvan pibabasan. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Tuhan miampay Dezo. Pain sabata ginapang ngawi Dezo. Kano menak dak penang ketodan ngawi dari Tuhan Kiningan datoko. Tetap pada ketunu dan matuhi diti, kala jazah kepemasizan zah, tamay mamid na manopo, dan menak dia dak penang ketodan ngawi Tuhan, tamat tebi tua Kiningan tabakas ko zamay sakop puson. Tu numanu tanak tentoison na anak nu, Tuhan za Jesus Kristus, nyampai di tumau dak konsikan, sebagai padre selajul lajar savebi binangun. Moida mazza da patak da daw sendi da di altari da salib sebagai kehubukan ay sabok da magabit da gay da pibabasan. Apongon da di sido misterium da kepenebusan mamadadi da savebi kanunungabi binangun akuasa di kepemerintahan daw. Papatak na da sido da di noikot ginazo da kalajaan nu
do iso pemerintahan selajul Sombinon, iso pemerintahan da katapatan keposison, iso pemerintahan kebituahan gracia, iso pemerintahan da ketuhidan, keginaban pibebasan. Amingkanam yang pai da tasab ngavi, guan tasab ngavi, yang pai tikon lajang ngavi pemerintahan ngavi, yang pai sabi abindi magigison ngavi surga, kuasa ngavi da surga, kumazo zikoy di hozo kapazan na kebentukan no, yang pai asa kepuson mangazo zikoy. Tutupot bitua ko oi Tuhan, ito budot sa kabituahan. Itinupogi do di zona do bitua ititak ngavi sumambayang sikoy. Maza do posondat di spiritu no da ditingavi mega bobo matu. Moy dada di dai tingavi no mentok dagay di tinan za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman petebusoy sido nasaga kozo do seminuang rekondasan daw. Minangan sida do lauti, minanak do penung katawa dan ngavi. Minangakib di pinapatak di makiki iyang ngavi daw mos bos. Onwa iti, sababi ko, pangakan na diti, tu itinay-tinan ko, ipatakan may muntok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongoy makan min susadop, nano disday saban. Minsan po na minanak dok punong katawadan ngabi, binatak disdoi na makiki iyang ngabi daw mos bos. Ono iti, sabi ko, panginom naman tanditi, tu iti na saban ni Zaku, iza di batas kababagu may sa kupuson, ipatunguan may mentok Diyosu o mentok tagumu, mentok di kepahiangan dodo sa ngabi. May na iti dadikan naman dugo. Ikatapatan taham lati da ketumbazan. Papasi kodo kinamata sonu o Tuhan. O Bapa tahang do kino tuhagaru. Isami Itu na po ginamasa si kay mamalamay, di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Matakan sa diyaw Tuhan, ilotin ako po season, amis saban ako po masizan, manakdo ko po ng katawadan ngabi, doon igitan si kayo diyaw na kapadan, na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O dukozo, isi kayo daw sumambayang, dumagi na di tinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadan iso, maza di Espiritu, tabiyituwa. O namay Tuhan Ecclesia, no puwentong kop, itpatotong kop di pamagunan. Mabitan na sido dari kepenuhan na tawad sa kaday, sungavian miyamba di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Father Ngavi. Ano mo nagita pinay Ngavi Dagay, ino ako daw pindikan sanan di katungagan, sabi napatay ko siya nanu. Tay mono isyoho, da ninabaw da bos no. Ko siya na Dagay sabi sumambayang sikoy,
Demi ampai dihangai tebitua Mary, tina dikenaingan, Sancti Joseph Salvador Sido, miampai di apostol tunggu bitua, sababi Sancti, ina kepoponsko dia di paumpus di umulan ngavi, karena sekena dari kebosian, dan madi dan sampai temungkus ngavi dan keposison selajul, mengazo membantu dia, maza di tanaknu Yesus Kristus. Maza di sido, biampai di sido, omi di sido, oi kinaingan tamata bakas, idi kepisan di spiritu tobitua, sababi kebantuganam kepantangan ngadiau no, montok sohinaid, ai soko pupuson. Dari penuh di mamasi om na ugma sarak pengyaan poin kinaingan kata masuk ke dema bos. Masawi di surga, omi Tuhan onganu, di kota pemerintahmu. Sakluai manoikana Niaga doingka Doi suka Tako dagai Kota daumiti Allah bisa tasasangada Opohi Yogosikoi Tohasa Avidagai Biagadagai Papohiyong Isantap Pemuhasa Umabandagai Om Tadasikoi Ovito Doi Oim Basatan Pagabasosikoi Omantatawaan Pagabasosikoi Tuhan semembayang sikoi Demantan petitik talat Ketawad na demanak na pibabasan Itadaw nga vidagai Damaza di sakadaya na kosyanan no Penggabas sikoi na natamay mo demantan dosa Ang pentampasi mantad sabi abikosan ginava Damasa sikoi pengandad di kahansanan nabi Tuhan ang bikaikatan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui pemerintahan dan kuasa kami kebetulan nopo no onsohinan. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos di apostol nga vinu. Pibabasan, timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kadaintong, dari dosa nga vidagay, nga ada di ketumbazan di Eklesiano. Om katawad na damanak na sido, da pibabasan ng pisan, i ketununan memang hisap no, i mamamasi memelinta, montok sa hihinait ay sa kepuson. Amen. I pibabasan ni Tuhan memang dia zutamay mo? Kano magitatak di tanda da pibabasan.
Intangai, i domba di kinengan. Intangai sido, i mengidu di dosa ngavede pemagunan. Abituanai sontap oho dan dimakan ben sesedap di domba.
kapupuson. Amen. Binay kong avi, ikaw ko po dataluay, dom kinungoriti pipio kapayhan. Payhan kaiso, pungutan ko tahun po mentok do minggu diti nga mentok do education fund. Pengutusan commissioning mentok di mambasa pemazmur om peminta tengavi. Kanjuliti do tadaw baino o duvong permiso tadaw buhan ko po do miso. Itu mimpun do jam kahimo do miso sedop do detiit panambazangan Saint Michael Pinampang. SOP tuminda po umisa sambayang. Mentok kapoyhan sa ngavian, ino nagunop, tayo nalangkap do dos vaksinasi, painsuang status may sejarah, pakawasaon na tuminda po umisa dahil panabazangan. O mentok di aw po, no vaksin, aw pakawasaon na tuminda po tayo sumuang do panabazangan. Tanak kikiumul, do padam 2 tahun o mitsibo, pakawasaon tayo tuminda po misa, nga mistino po, do duduvo imohoing, do nagunop do vaksin. Pakinuan lagi, susumambayang tayo umat ngavi, do papakito di ho status vaksinasi, maza di aplikasi may sejahtera tayo i-slip do vaksinasi do dayo it counter po registahan. Mentok di umat ngavi di aw kanu tuminda po misa dahil panabazangan, nga kakali do obuli tumanod, misa maza do patuhuzan, tayo ko live streaming i Nazur Sokom, Paroke, idbos bahasa kadazan, manikid minggu, tumimpun do jam kabaho do ngasubab, tayo ko misa idnombo, do kiva patuhuzan, inuhod do Paris do Subay. Montok di ngavi kaparegistahan tuminda po misa, pokyonuan do makiregisto do maza do website Paroke. Drive-thru communion. Sakali do mapanaw migatamay mo, iti drive-thru communion, itumimpun do jam o padam duvo, gisom jam ko padam duvo tahong 4 minit, tanga daw tikid minggu. Mentok kapayhan, kapasiti, kuwata teko gentob, mentok do panambazangan Saint Michael da babay no, mozo da SOP di permihimo buhan kopod, dubong ibu, dubong permiso no po nga, himo nga pod piatus, pamazon do kasuang, kiginumo do himo ngatus, dubong nga pod tuhon no. Mentano di diho, isa-isay no po, ituminda po do misa ko kamoy nga pakinuon makiregisto do kobi do awal punta diho. Paparegistahan walk-in. O itino po nga maza do gentob do teko terhad do pipio kukusungan do it cuang panambazangan do toko. Ingkakano pipio kapayhan, kapayhan susubay, o kito dahil website o parang kito ko. Patawadan, kano sa very mikakat. Sambayang taon ni Sancti Joseph, katabihan gugumampi di mananabos, sabadi hahangay tamitwa Mary, nagyaw pinatak di kinaingan, itanak tuntoy sondaw, nagyaw pinahansan di Mary, ikatumazan daw, biyampay diyaw na di Kristus na tuhun. Tubitwa Joseph, nadagay punogi, pagkitanay diyaw sundi do sunghun tama. Mavitos ko'y dalahan do posisyon, pagkayonwais ko'y de grasya, kabinsyanan, mumigay ko'y mantag patitikit tala. Amen. Tuhan, miyampay Diyazu, Miyampay sa duwan,
Ikinengan tabakas membalakat na Diyosu. Itama amitanak ami Espiritu tabi tua. Amen. Ugad no, pabalo no iabal tabasi di Tuhan. Oti hong buson na